दिनैनिफ्राय गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव रुपवर्णम फाइन आर्ट्स ससाइटिनि बानजायनायाव आरो श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि मददआव जार्नि टु द फिउचार मुंनि मोनसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि महर सोरजि एबा आर्ट दिन्थिफुंनाया जागायदों। बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया फैगौ 8 जुलाइसिम जागोन। दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ गाहाय आलासि महरै नुजाथिना बेखेवनानै होयो आजिरा मोननाय IAS मावख'गिरि सन्जीब गहाय बरुवा बिथाङा। बेयाव 400निबो बांसिन उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आर्टखौ दिन्थिफुंनाय जादोंब्लाबो नाथाय बर' गथ'फ्रा गैथारा एबा सानै बर' गथ' फारियै दैजि बसुमतारी आरो थाजिम बसुमतारीयाल' बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथाव बाथ्राया जाबाय उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आर्ट दिन्थिफुंनायब्लाबो गोबां सुबुङा नायनो फैनायखौ नुनो मोन्दों। बेयो थारैनो महर सोरजिगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आर्ट दिन्थिफुंनायखौ बेखेवना होनानै बारग' IAS मावख'गिरि सन्जीब गहाय बरुवा बिथाङा ओरैबायदि बुङो। মই নিজে পেইণ্টিং নকৰোঁ, কিন্তু এই জগতখনৰ লগত মই বহুত দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ। বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তেওঁলোকেও কাম কৰি আছে। কিন্তু আজি যিটো দেখিলোঁ এইটো এটা অভূতপূৰ্ব কথা। ইমান উৎসাহ অসমত, ইমান উৎসাহ, ইমান ল'ৰা ছোৱালী, ইমান পেইণ্টিং লৈ পেলাই এখন এক্সিবিশ্যন হৈছে। এইটো মানে খুব এটা মই ক'ম যে খুব ধনাত্মক কথা হৈছে, ভেৰি পজিটিভ কথা এটা হৈছে। এটা যে আৰ্টৰ যিটো মুভমেণ্টটো, এতিয়া মুভমেণ্টটো আহিছে বুলি ক'ম, আৰু এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰিছে তেওঁলোকক ৰিয়েলি আমি থেংকছ দিব লাগিব যে এনেকুৱা এটা মুভমেণ্ট আনিছে তেওঁলোকে। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এই মুভমেণ্টটো কণ্টিনিউ হ'ব, ভাল হ'ব, আৰু এইটো চলি থাকিলে ডেফিনেটলি আমি এটা আৰু এটা ভাল আশা কৰিব পাৰোঁ অসমৰ আগত। আকোৱালি লোৱা বুলি অনুৰোধ ডেফিনেটলি নৱপ্ৰজন্মই এইটো গোটেই কথাটো নৱপ্ৰজন্ম। আচলতে কি হয়, আমি এটা বেছ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, যিকোনো কথাৰে এটা বেছ তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। বেছ হৈছে কোনো আমাৰ এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীখিনি হৈছে বেছ। তেওঁলোকক যদি আমি এতিয়া আমি আৰ্ট কৰি আছোঁ, কিন্তু নেক্সট জেনেৰেশ্যন যদি নাহে তেতিয়াহ'লে কোনে চাব, কোনে কৰিব? গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি মই নকওঁ যে তেওঁক সকলোবোৰে ভাল পেইণ্টাৰ হ'ব, কিন্তু কলা বুজিব, পেইণ্টিং বুজিব, আৰ্ট বুজিব তেওঁলোকে, সেই কথাটো হ'ব। আৰু এইখিনিৰ পৰা নিশ্চয় মই ভাবোঁ অন্তত কিছু সংখ্যক ভাল ভাল মানে নেশ্যনেল লেভেলৰ আৰ্টিষ্ট ওলাব। থেংক ইউ। HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 970226807878 एबा 7002271 आरो 7002131 754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।